Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye butandukana. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Uwa gatandatu muhire kuri mwese aho muherereye. Tubafitiye amakuru, ibiganiro iwanyu mu ntara n'umuziki. Mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru. Hano i Washington DC hateraniye ihuriro ry'iminsi ibiri ryitwa Rwanda Day. Rihuje abanyarwanda baba mu mahanga no mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na President Paul Kagame. Intumwa yacu yihariye Edi Rwema ararikurikirana. Iri koraniro ry'iminsi ibiri ribera hano mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangijwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Ibiganiro biritangiza byibanze ku bucuruzi n'amahirwe ari mu Rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi. Francis Gatare uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB ari nawe wayoboye ibiganiro byo ku mugoroba w'ejo, yibanze ahanini ku byo u Rwanda rumaze kugeraho mu nzira yo kwiyubaka no guteza imbere ubucuruzi mu gihugu. Yibukije ko u Rwanda nk'ibindi bihugu byo ku isi rwagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19. Yagaragaje ko ubukerarugendo, ubwikorezi, inzego z'ubuzima n'amashuri biri mu byabangamiwe cyane n'icyo cyorezo. Yerekanye ko nyuma icyorezo kirangiye ubukungu bw'igihugu bwongeye kuzanzamuka. Atanga urugero rw'uko mwaka ushize w'ibihumbi 2023 ubukungu bwazamutse ku gipimo cya 9.3%. Uyu yahamagariye abanyarwanda baba hanze gushora imari yabo mu Rwanda. Pascal Murasira uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere ibitekerezo byo guhanga udushya Norscan East Africa wari mu bavugiye muri iyi nama, yunze mu rya Bwana Gatare agaragaza ko u Rwanda muri iki gihe ruri mu bihugu byakira abashoramari benshi. Uyu munsi u Rwanda bitewe n'uburyo rwabashije kujera icyo cyorezo twari turimo, uyu munsi ibintu byose byaratangiye, abashyitsi baraza, abashoramari baraza, ndetse nk'uko babyumvise mu kiganiro hari benshi bari kugenda bimura amakampani yabo, ibigo byabo by'ubucuruzi hanze mu bihugu dusanzwe tuzi ko biteye imbere nk'Ubwongereza, ugasanga babyimuriye mu Rwanda, ku buryo na wa muntu uri muri diaspora hano ushaka kugira, ufite umushinga cyangwa se ufite business ashaka gukora, yaza akayitangira mu Rwanda, kuko mu Rwanda ni ahantu uretse n'abanyarwanda n'abanyamahanga nabo barahisanga. So umwuka rero ni mwiza, buri wese ni karibu arisanga mu Rwanda, kandi business opportunities zirahari ari nyinshi. Kuba mwafashe uyu mwanya ukibanda cyane ku bucuruzi, icyo mwifuza kugeraho ni ibintu bibiri urebye hanini. Icya mbere tubashaka yuko abantu basobanukirwa ibibera mu gihugu, za opportunities ziri kubera mu gihugu. Icya kabiri turashaka yuko ba bantu bari muri diaspora, abanyarwanda bacu bari muri diaspora ndetse n'inshuti z'u Rwanda, ntabwo ari diaspora gusa, nabo baza bakaza mu Rwanda bagashora imari mu Rwanda, bagatangiza ibigo by'ubucuruzi byabo mu Rwanda, cyangwa se bakanafatanya n'abanyarwanda bahari, naho byaba bivuze yuko batavuye mu bihugu bari muri uyu munsi mu bihugu by'amahanga, ahubwo bakaza mu gihugu, cyangwa se bagashaka abafatanyabikorwa basanzwe bari mu gihugu, basanzwe bafite ibigo by'ubucuruzi, bakaba bakorana bose bakagura. Hari icyo mubona bimaze kumara umusanzu wabo kugeza kuri iki gihe mubona uhagaze? Cyane rwose, hari amafaranga boreza mu gihugu arimo aragenda yiyongera. Umuyobozi wa RDB yavuze ku buryo hafi 60% by'ishoramari ribera mu gihugu rituruka mu banyarwanda, baba bari imbere n'abari hanze y'igihugu. Akaba ari ikintu kitanga icyizere, tunizera yuko iyo mibare izakomeza kugenda izamuka kugeza aho abanyarwanda nabo rino terambere turi kuvuga u Rwanda rugenda rugeraho, abanyarwanda niryo bagenda baryibonamo kandi baryungukiramo. Usibye ibiganiro bitandukanye byateguwe muri iyi Rwanda Day ibera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hateguwe n'ibitaramo bitandukanye byo gususurutsa abitabiriye iyi Rwanda Day. Intore Masamba na Ruti Joel bamenyerewe cyane mu ndirimbo gakondo, bari mu bazataramira abitabiriye Rwanda Day. Ni ikintu cyiza cyane kidushimisha gusigasira umuco, kuko igihugu kitagira umuco kiracika. Iyo rero ni impano, ni ubumenyi, ni ikintu tugomba gukora gishoboka cyose kugira ngo uwo muco wacu, ibyo byiza by'u Rwanda, izo ndangagaciro zitagira aho zijya, ahubwo
zigacengera mu banyarwanda bose kugira ngo babigire umurage kandi nabo bazabirage n'abato. Ruti Joel, uracyari muto, abajeni benshi muri iki gihe usanga indirimbo baririmba n'indirimbo zitandukanye cyane n'izo uririmba. Kuri wowe kuba warahisemo kuguma kuri gakondo n'iki cyabiguteye? Ku bwanjye nka Rumata navuze nti ndi umujene ariko ndi intore, ahubwo nkagira n'amahirwe yo kuba iruhande rwa coach buri gihe ndi intore ihamiriza na mbere yuko ndirimba. Negereye igihugu cyanjye cyane mu ndirimbo, mu mbyino, mu ijwi, nkumva negereye igihugu cyanjye, binyongera no gukunda igihugu cyanjye kurushaho. Abanyarwanda bitega iki muri iyi Rwanda Day cyane cyane ku ruhande rw'abahanzi nk'abo? Abanyarwanda bakumbuye inganzo iganje ni gakondo. Bakumbuye kwegerana n'u Rwanda, kandi indirimbo, ibisigo, ibi byacu bijyanye n'umuco bibahuza n'u Rwanda cyane. Nyuma y'umunsi wa mbere wahariwe ahanini ibiganiro ku bucuruzi, ibikorwa byinshi nyirizina biraba kuri uyu wa gatandatu. Hateguwe ibiganiro bitandukanye birimo ikizavuga ku rugendo igihugu cyanyuzemo muri iyi myaka 30 irangiye mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Hazaba ikindi kizavuga ku buzima muri rusange bw'igihugu n'iterambere mu by'ubukungu binyuze muri siporo n'imyidagaduro. Uyu munsi uzasozwa n'ijambo rya Perezida Paul Kagame rizakurikirwa no kwakira ibibazo by'abanyarwanda bitabiriye iyi Rwanda Day. Tubibutse ko hari hashize hafi imyaka 5 nta Rwanda Day itegurwa. Iheruka yabereye i Bonn mu gihugu cy'Ubudage. Edi Rwema, Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Washington. Hano i Washington kandi abarundi bakoze ikoraniro ryitwa Prayer Breakfast Burundi. Uretse gusenga, barebeye hamwe n'uburyo bwo gutsura ishoramari mu Burundi. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka nawe yarikurikiranye. Twatanguje projet twise Burundi Oasis of East Africa, akaba ari umugambi uje gufasha gukorana na leta cyane cyane muri vision ya nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yuko Uburundi bwoba igihugu cifashe muri 2040 hamwe n'igihugu rero giteye imbere mu 2060. Uwo mugambi rero ukaba uje cyane cyane kugira ngo ushigikire imigambi ya leta ijanye cyane cyane mu gisata c'ingenzi hamwe n'igisata cyo kugwiza umwimbu mu cyane cyane mu gitego c'ikawa. Tukaba rero twari ngaha muri Amerika aho twabitanguriye muri Washington DC, aho twatumiye abagwiza tunga bo ngaha muri Amerika kugira ngo tubasabe kuza bwa mbere kubasobanurira neza umugambi wari we, hama rero no kuza kudufasha mu buryo bw'imitahe. Muri iyo programme rero kuri imyaka 10 kurikira tuzokwegeranya umuriyaridi w'amadolari, akaba ari miliyoni 100 ku mwaka, kugira ngo zifashe amaproje y'abaprive ajanye n'igisata c'ingenzi, tourisme hamwe rero n'igitego c'ikawa kugira gikwire hose kw'isi. Abantu babajije ibibazo bitandukanye, haba abarundi n'abanyamahanga, mubona bafise ishaka ryo guterera mu iterambere ry'u Burundi, hama bimwe mu bibazo vyari bihe vyishuwe bite? Ego cyane, Uburundi ishusho riko rahinduka, ni nyabagendwa, ni kazoza, ni igihugu cifashe, ni igihugu ubona yuko mu minsi imbere, mu myaka iri imbere kizoba giteye imbere cyane. Kubw'ivyo rero abagwiza tunga twatumiye babishimye cyane, barabona ko ari opportunity, ari akaryo keza kuri bo kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu, mugabo nabo nyene amahera yabo akagwira. Ibibazo babajije rero kwari uruhara rwa leta n'uruhe, uruhara rw'abagwizatunga prive n'uruhe. Urumva twashoboye gusobanura ko ari muri wa mugambi wa leta wa partenariat public prive. Leta irafisemo uruhara mu gukingira abo banyene imitahe, hanyuma prive nayo ikazana ayo maproje yo guteza imbere igisata ca tourisme no guteza imbere igisata c'uburimi bw'ikawa. Urumva rero ko ivyo ibibazo vyishuwe, abagwizatunga bashimye
kandi bariteguye kuza, kandi ni inama ya mbere nk'uko nabivuze, mugabo n'izindi zizokurikira. Twabonye yuko hariho abanyamahanga batandukanye mu bihugu bitandukanye, bimwe mu bihugu muzi mwari mwatumiye cyangwa mwabonye bashikirije ijambo mu nama y'uno munsi, barabahe bimwe mu bibazo byabo, intererano yabo yari nk'iyihe ahanini? Ego, urumva iyi nama twayiteguye aha anye hariko habera National Prayer Breakfast muri Washington DC. Urumva hariho abanyamerika bagera ku 600 bari bitabiye ayo masengesho ya National Prayer Breakfast. Donc twaciye natwe tuvuga tuti Uburundi reka tworganize iyi nama yacu. Donc abantu twatumiye bari abantu nyine basanzwe bari ngaha b'abanyamerika, b'abagwizatunga bari mu bisata bitandukanye, ariko rero haje n'abandi b'abanyafrika b'ababanyi, abakenya, abantu bo muri Congo DRC. Abo bose n'abantu bazi Uburundi, bakunda Uburundi, bamenyanye n'Umurundi abino canke bumvise Uburundi mu makuru, canke bamwe bamaze no kuzi Burundi kumbure ni kera. Abo bose n'abantu bakozwe ku mutima n'Uburundi mu nzira zitandukanye. Abo rero nibo bitavye ibiganiro vy'uno munsi, kandi nibo bashoboye gushikiriza ko banezerewe cyane n'umugambi, kandi banezerewe n'ako karyo n'uwo muryango ubonetse wo gutuma bashobora kugira icyo baterereye mu butunzi bw'u Burundi. Amushinga nahe Claude Nikondeha, turabashimiye cyane ku kanya muhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Namwe murakoze cyane. Ejo ku gicamunsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisasu cya rokete cyaguye mu mujyi wa Goma muri quartier ya Mugunga, komine ya Karisimbi, cyakomerekeje abantu 2. Jimmy Shukrani Bakomera aratubwira iyi nkuru ku buryo burambuye. Ibyo byabereye muri quartier ya Mugunga, imwe mu zigize Karisimbi mu mujyi wa Goma. Mugunga ni quartier ikora ku muhanda mugari uva mu mujyi Sake, ihana umupaka na komine ya Goma ahagana muri Sake. Nimwe muri quartier zituwe n'abantu benshi kurusha izindi mu mujyi wa Goma. Tucyagera twasanze imbaga y'abantu baje gushungera ibyabaye. Abantu 2 bahakomerekeye bikomeye bahita bajanwa ku bitaro. Ni igisasu cyo mu bwoko bwa rocket kimaze guterwa muri aka gace ka Mugunga. Icyo tubona ni uko ari inzu 5 zashwanyaguritse, izindi 2 zigashya, ibikorwa remezo birimo insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi ziwunyujije ku muhanda mugari uva mu mujyi Sake nazo zahiye. Sadiki zirimwe abagabo ni umuturage wo muri quartier ibi byabereyemo, yatangiye atubwira uko byagenze. Twebwe twaba twicaye mu quartier mu rugo wacu, tugiye twumva ikintu gitambutse mu kirere, abari kwanza mu ngambi imbere kusamusamu bagira ngo ni indege iri kuza, abantu mu quartier bamwe baryama hasi, ikintu kiza kiri kuza kiri kuvugiriza, kirangije kiba kikubise mu mbuga y'umusaza, kiba kitanye umwana n'umubyeyi. Aho kanya abamotari bahise baza bahita bashaka ku mamoto, bahita babajana mu kadispa bahita ngo babashe vava amabande, bahita bajana mu sebe. Babonye ngo bombe imaze kugwa ngaho, nuko abantu baje bahura gusa baza gutabara, inzu zirasenyuka, ikintu kidusanga kikubisa hasi cyane cyacimbye hasi. Abandi baturage twasanze batubwiye ko bakomeretse barimo umusaza w'imyaka 72 n'umwana we bari bicaye mu mbuga hagati. Dona Karibadu ni umwana w'imyaka 14, nawe dusanze aho ibi byabereye. Wagenzi ilikuwa ikajipiga mule na muzee na musika na kengine. Iyi bombe yaje ikubita hari iruhande, hari umusaza ndetse n'umwana muto. Abo bose bahise bakomereka. Ibi byateye ikibazo gikomeye, kandi abo basaza berekejwe ku kigo nderabuzima. Ubu ngubu biduteye impungenge cyane. Ubwo iki gisasu cyamaze gukubita ahangaha, twese twagize ubwoba, kuko nubwo cyazaga twari dufite impungenge, ariko twahise turyama hasi nuko tujya gutabara nyuma. Iliingia mule mushimu ndio tukenda saa intervenir. Iki gisasu kimaze kugwa muri quartier, abaturage bahise bagira icyoba gikomeye, batinya ko ibikorwa by'iterabwoba bishobora gukomereza mu mujyi wa Goma nk'uko bimeze muri teritware n'umujyi wa Beni. Hodari Muhawe Darius ni umuyobozi w'urubyiruko mu mujyi wa Goma, asaba inzego za leta kugira icyo zikora vuba na bwangu mu kurinda abaturage ibi bisasu. Nge nk'umukuru w'urubyiruko rwa Kivu y'Amajyaruguru, ikintu ngomba gusaba government ni ukuvuga ngo bakore ibishoboka byose, bakore ikintu cyo bita nani kureba irambunda M23 iri gukoresha, reba bitangirwa mu mujyi wa Goma, irambunda bagomba gushakisha ukuntu kose na drone zo bafite ukuntu bayinetraliza, kuko sinone cyangwa ejo gusa, ahubwo ndi kubona ko iyi bombe iratumara cyangwa se imbunda bari gukoresha iramara abaturage hano mu mujyi wa Goma. Guverineri wa Kivu ya Ruguru General Peter Chirimwami Nkuba yahise ageraho ibi byabereye. Uyu yihanganishije imiryango yahuye n'ibi byago, anizeza abaturage ko leta igiye gukora ibishoboka byose mu kurangiza intambara irimo gutera ibiza mu baturage.
kuva intambara yatangira mu burasirazuba bwa Kongo nibwo mu mujyi wa Goma haguye igisasu nk'iki. Ibi bikaba byateye impungenge mu baturage. Ibindi bisasu byatewe mu mujyi muto wa Sake na Mweso mu teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Impande zombi zihanganye zirimo FARDC na M23 zikomeje kwitana ba mwana ku kibazo cy'ibisasu na za bombe ziterwa mu baturage. FARDC ishinja M23 kuba ari ibitera, M23 nayo igashinja FARDC kuba yibasira abaturage. Abaturage bakomeje gutakariza ubuzima mu ntambara zibera muri Kongo, cyane muri teritwari za Masisi na Rucuru, aho inyeshyamba za M23 zihanganye n'ingabo za leta ya FARDC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio yacu. Nyuma y'ayo makuru ni umwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haratangira ikoraniro ry'iminsi 2 rihuza abanyarwanda baba mu mahanga, abatuye mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na Perezida Paul Kagame. Benshi mu baryitabira n'urubyiruko. Navuganye na Eric Mazimpaka ushinzwe urubyiruko n'umuco muri diaspora nyarwanda muri Amerika, atangira ambwira ku musanzu wabo muri Rwanda Day. Iyi Rwanda Day twebwe nk'urubyiruko bagiye tuyibwirwa kenshi ko yatangiye. Uyu mwaka rero natwe nk'uko tutahwemye kujya tuyigiramo uruhare tuyitabira, n'ubu nabwo twifuje kuyitabira nk'urubyiruko. Umusanzu wacu rero nta wundi ni ukugira ngo tugende duhure na bene wacu, urungano rwacu bari hirya no hino bazaba bitabiriye, dusabane, tuganire, bamenye uko tubayeho natwe tumenye uko babayeho. Muri uyu mushyikirano wa Rwanda Day muzabona umwanya wo kubaza ibibazo Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu rubyiruko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibibazo mwifuza kuzamubaza ni ibihe? Ntabwo dufite ibibazo byihariye twavuga ngo twateguye ngo tuzabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ahubwo tubona uyu ari umwanya mwiza tubwirwa u Rwanda cyangwa se dusoma ibigendanye n'u Rwanda tubikuye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubu rero nk'urubyiruko ubu niwo mwanya wo kugira ngo tugende twimara amatsiko, turebe ko koko ibyo dusoma, ibyo twumva koko ko ari byo, kuko twamenyeshejwe ko hazaba hari amaserivisi atandukanye azaba yahageze. Hakunze kuvugwa ikibazo cy'urubyiruko rufata ibiyobyabwenge mu Rwanda kimwe no hanze no muri Amerika. By'umwihariko mufite ingamba zihe zo gukumira iyo myitwarire yangiza urubyiruko? Nibyo koko iki ni ikibazo usibye n'u Rwanda gusa, iki ni ikibazo cyugarije isi kandi tubona giteye ikibazo. Iyo urebye neza ubona mu minsi iri imbere urubyiruko nirukomeza kubigenderamo, isi izabura abantu, isi izabura abayobozi. Twebwe rero nk'urubyiruko dutuye mu gihugu cya Amerika, icyo dukora ni ukugerageza guhura kenshi gashoboka tukabiganiraho, kuko umuti wa mbere wo kugira ngo iki kibazo kiranduke neza muri twebwe nk'urubyiruko ni uko tugomba kubanza tukabiganiraho. Hari ingamba nyinshi isi yagiye ishyira ahagaragara zigendanye no kugira ngo habeho kurwanya ibiyobyabwenge. Izo ngamba rero iyo duhuye nizo tuba tuganiraho, ziba zashyizweho n'ibihugu mpuzamahanga byishyize hamwe, n'imiryango mpuzamahanga yishyize hamwe. Ibyo nibyo tuganiraho, twamara kubiganiraho tukareba uburyo natwe twabishyira mu ngiro kugira ngo tubashe guhashya burundu ibiyobyabwenge. Iyo rero tuvuga kubihashya ni ukuvuga ngo hari byinshi dutekereza kuba twakora kugira ngo aho kugira ngo dute umwanya muri ibyo biyobyabwenge, ahubwo tuwute mu bindi, nko mu kuwuta mu bigendanye n'imikino. Urubyiruko dukunda imikino, dukunda imyidagaduro. Uwo mwanya rero twumva twajya tuwukoresha mu myidagaduro cyangwa se imikino
kugira ngo ibiyobyabwenge turebe ko twacukubira nabyo. Ni ikibazo rero ariko tubona nitukomeza kukigiramo uruhare nkatwe nk'urubyiruko kizahashywa kandi kikavaho burundu. Abantu bategereje muri uyu umushyikirano wa Rwanda Day n'ibihumbi kandi biganjemo urubyiruko. Hateganijwe iki kugira ngo ruze kurushaho gusabana? Nk'uko nari nabikubwiye, turashaka kugira ngo turebe dukurikije ibyo dusoma, ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga. Icyo ni icya mbere, turebe kuko ari byo muri serivisi zaba zageze hariya. Turagira ngo tuzagende tuganire nabo, tubarebe, tugire natwe ibyo tuvuga nabo. Icya kabiri nanone gihari kizatuma turushaho gusabana neza, twabwiwe kenshi ko twateguriwe ibikorwa bitandukanye, harimo imyidagaduro, aho bazatuzanira abahanzi, aho batuzaniye abahanzi batandukanye. Abo bahanzi ni abahanzi dukunze, tuba tureba buri gihe n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga. Ubu rero tuzababona amaso ku maso, badutaramire, tunezerwe, dusabane n'abandi bagenzi bacu bazaba baturutse mu bice bitandukanye. Usibye n'ibyo, hariho n'umukino wateguwe, umukino wa volleyball ndetse n'umukino wa basketball nawo urahari, uzahuza urubyiruko rwo muri Amerika ruturutse muri states zitandukanye ndetse na bamwe mu bazaba baturutse muri Canada. Ku buryo rero twebwe nk'urubyiruko turumva dufite ibyo tuzasabaniramo byinshi kandi bizaduhuza, ku buryo turanezerewe. Eric Mazimpaka ushinzwe urubyiruko n'umuco mu banyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amatora rusange muri teritwari za Masisi, Rucuru, Kwamuta azaba mu kwezi kwa 10 umwaka, byatangajwe na komisiyo y'amatora muri Kongo Seni kuri uyu wa kane. Inkuru irambuye Jimisho kandi bakomera. Mu itangazo ryayo Seni isobanura ko ibikorwa by'amatora bizatangira tariki ya mbere ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Amatora y'abadepite ku nzego zose yo akazaba mu kwezi kwa 10 kuva tariki ya mbere kugeza tariki ya 20 ukwezi kwa 7. Komisiyo y'amatora Seni nibwo izatangiza ibikorwa byo gutanga amakarita y'itora ku baturage, bityo tariki 5 ukwezi kwa 10 abaturage bakazatora abadepite. Abaturage bo mu bice birebwa n'iki kibazo bafite ibibazo n'impungenge kurusha ibindi. Uyu ni Bwana Sadiki Kabera Jason na Richard Gasore bakomoka mu teritwari ya Masisi bavuganye n'Ijwi ry'Amerika. Ese Masisi na Rucuro hakiri intambara, urumva yuko aya matora yabasha kuba yaba ari tukiri mu maboko y'inyeshyamba cyangwa y'intambara, abaturage bose babashije kuba barahunze? Ibyo ngibyo nibyo twakwibaza cyane. Twari dufite impungenge tubona ko twaba twaratawe inyuma, tutakiri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Depite Ndayishimiye Harerimana Justin, umwe mu batowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi bayihagarariye mu nteko nshinga amategeko ku rwego rw'igihugu, aragira ati: Ndatekereza ko aba bantu bakuriye Seni bameze nk'aho bisekera abaturage ba Masisi. Abaturage ba Masisi na Rucuro kugeza ubu ngubu nta cyizere bafite cy'uko leta ishobora kubarangiriza intambara ziri muri aka karere. Enemi akomeje kugenda ari gufata utundi turere dushya. Iyi guverinoma yacu sinzi niba ibibona uburemere bw'ikibazo na M23 nk'uko tukibona, kuko bo bamera nk'aho barimo barakina. Niba amatora atarashoboye gutegurwa muri iyi minsi bitambutse, ikihe cyizere bashobora guhereza abaturage cy'uko intambara izaba yasubiye inyuma cyangwa se bazaba bayirangije mu gihe cyo enemi akomeje kugenda ari gufata uturere dushya? Emmanuel Muhozi Ngaruye watowe mu teritwari ya Rucuru ku rwego rw'intara we avuga ko iki cyemezo kigaragaza uburyo leta ya Kinshasa ititaye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bintu ntaho bishimishije kuko hariyo makuru turindiriye amakuru atubwira ko iwacu leta yahagurutse ikaba iri kwirukana umwanzi, akaba ari kwiruka, none yamara kuhava abaturage bakavuga bati noneho twaje muri arolema nako tugira amakarite nk'abandi, twahinga twagira ute, noneho twaje no mu matora. Kandi kuri twe amatora ntariyo ngombwa cyane, icyangombwa n'umutekano. Niki gikwiye gukorwa na Seni mbere y'uko amatora akorwa muri Rucuru na Masisi ndetse na Kwamutu hagaragaramo umutekano muke? Depite Ndayishimiye Justin asaba Seni kureka abadepite bo muri izo teritwari batowe muri 2018 bagakomeza gukora, bityo bigafasha leta guhashya imitwe yitwaje intwaro. Bakagombye kurekondiza abadepite batowe n'abaturage muri 2018, bityo bakaorganiza ibitero bagatera umwanzi ahaherereye ahari
ariho hose bamara bagacura abaturage, bamara gucura abaturage bakaorganiza amatora, naho kuza kubesha abaturage ko bari boorganiza amatora mu kwezi kwa 7 mu kwezi kwa 8 nta gikorwa na kimwe kiri gukorwa kuri tere cyaha icyizera abaturage yuko ejo bundi bazataha iwabo. Ndakeka no kwisekera abaturage. Ariko Depite Ayobangira Safari Nshuti Jean Pierre nawe watowe mu teritwari ya Masisi sikwa bibona. Kuri we icyo abaturage bakeneye na amatora anyuze mu mucyo. Icyambere na mbere umugabo kumenya ko ubutegetsi bugomba kuva ni ku baturage. Abaturage baratoye, baradutoye imyaka 5 irashize. Nyuma y'imyaka 5 bakwiye gutora abandi. Icyo twebwe twakora no gusenga gusa amatora azabe vuba na bwangu. Ako igihe cyose amatora atari yaba, icyakozwe nuko koye constitutionnel no kuvuga inteko nkuru ifite nayo gahunda aho ni ibintu bitandukanye. Ako nubwo abadepite bakomeza akazi, ntabwo ari kuvuga ni ukuzakomeza paka ayandi matora azaza muri 2028. Oya, abakurikiranira hafi politiki ya Kongo bavuga ko kuba amatora ataba muri utwo duce abadepite babifitemo uruhare. Uyu ni Bwana Emembusa Mukanda, umusesenguzi wa politiki ya Kongo akaba n'umuturage wa teritwari ya Rucuru. Iki cyemezo twacyakiriye neza cyane, twumva ko muri Masisi na Rucuru hazabaho amatora. Ibyo ni iby'ingenzi cyane rwose. Ikibazo cyo kutabaho amatora mu duce twacu ni abayobozi ndetse aba badepite twatoye kuko bashaka kuguma ku butegetsi ubutavaho kubera n'ibibazo by'umutekano byarabaye ariko ntacyo bigeze bavuga. Komisiyo y'amatora muri Kongo Seni yemeza neza ko aya matora azaba mu kwezi kwa 7 n'ukwa 10, areba ibice bitabashije gutora kubera impamvu z'intambara n'umutekano muke. Aha abaturage bazatora abadepite gusa, ni ukuvuga mu nteko nshinga amategeko ku rwego rw'intara ndetse n'abo ku rwego rw'igihugu. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abarenga 1/2 cy'abakozi muri leta zunze ubumwe za Amerika bemeza ko bakwemera guhara 20% by'umushahara wabo nk'ingurane y'uko ubuzima n'imibereho bya nyuma y'akazi bigenda neza kurushaho. Ibyo bikubiye mu bushakashatsi buheruka gushyirwa ahagaragara bwakozwe n'ikigo Ford Corporate cyo muri Amerika. Temistokle Mutijima. Ubwo bushakashatsi bwakozwe habazwa abakozi ibitekerezo byabo ku bijyanye no guhuza akazi n'imibereho yabo bwite. Abagera kuri 51% by'ababajijwe bavuze ko bakwemera gukatwa igice kingana na 20% by'umushahara bakakigurana imibereho myiza y'ubuzima bwite. Lynn Bufka, inzobere mu mitekerereze ya muntu ukorera mu ishyirahamwe ny'Amerika ryita ku mitekerereze ya muntu, yemeza ko abantu barimo kugorwa cyane no guhuza ibijyanye n'akazi ndetse n'ibisabwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yagize ati, kandi tumenye rwose ko mu bice byinshi bya Amerika usanga dufite impamyi n'umuhate wo gukora cyane twimazeyo ngo dukunde tugere kuri byinshi. Turimo kugenda rero dutahura ko atari byiza ku buzima bwacu. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko abakiri bato bo mu kigero cyo gukora ari bo bashyigikiye cyane uku kureka amafaranga bakayagurana ubuzima bwiza. Bwerekana ko 60% by'abafite kuva ku myaka 27 kugeza kuri 42 ndetse na 56% by'abafite kuva ku kigero fatizo cy'imyaka y'ubukure kugeza kuri 26 bavuze ko bakwemera guhembwa make ariko bakagira imibereho myiza y'ubuzima bwite. Ku bwa Julia Tutheka, umujyanama mu bijyanye n'akazi no gutegura imyirondoro ku rubuga resumebuilder.com, ibyagaragajwe n'ubu bushakashatsi ntibitunguranye. Mu butumwa bwa email yahaye Ijwi ry'Amerika, Madamu Julia yagize ati, ibyiciro by'abakiri bato mu myaka byagiye bigaragaza kenshi uburyo bikeneye umwanya w'akaruhuko mu buzima bwabo. Ni ingenzi ko kumenya ko ibyo bidasobanuye kubura umuhate w'intego kuri bo, ahubwo bivuze gusa ko bashaka ko hagira ibihinduka kandi bakaba batifuza guhara ubuzima bwabo nk'uko ibindi bisekuru bibikora. Ku byerekeye abakuze kurushaho, ni ukuvuga bari hagati y'imyaka 43 na 59 ho ijanisha ringana na 45% by'ababajijwe bavuze ko bakwemera gukatwa 20% by'imishahara yabo kugira ngo babone ubuzima bwiza bwa nyuma y'akazi. Ni mu gihe mu bafite kuva ku myaka 60 kugeza kuri 78 ho ijanisha ringana na 33% nabo bavuze ko babyemera bigenze nk'uko. Urakoze Temistokle Mutijima.
ni hano dusoreje aya makuru, mbashimiye kwa mwaduteze amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: sesekaza ntimara abana inzara. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki, maze rero mugire wikendi nziza.